Ai, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namthatha khalo la Ben Mayengani na Jeepy Khatapila. Ya vutomi ka mkhamhlamulo ka hloko misa lo Jeepy Khatapila lo ahamba athaka Ben Mayengani le kwini kahle kahle. Loko ka hamba ku va ku na video na kwala ka channel ya mina na hamba ni posta ta ka athaka Ben Mayengani, but all of a sudden inyama la rina anga ha ri kutwaleni. Hile yin'wana ya ti-short clip loko kha athaka Ben Mayengani. Beni ku investa ka ti-business asukela ku landela va Howard a ti nga ncila loko Howard o pfuka a fini bota ku ta handle ka sweswo sa a tlulela se mi kuma ku se ya athaka na manager ya Ben Mayengani loku nga yanana Howard Mashava hi leyi yin'wana ya ti-short clip ta kona. hi tiva ta ku tala ngopfu we Howard, I'm the man of war, ta ku tlhantlha hi beef madale. Stay away ka timhaka ta ti-beef Howard, stay away Howard. And then somehow you hlamala se Jeepy Khatapila anga atwala, so question eku unleke yini ngulu leswi very not analyst fike va ke zama ku va hi andlelela swo. So loyi mhaka yi simple ngopfu, lexi nga fika xi endleka i ku Jeepy Khatapila attention is seeking from Ben Mayengani, of course, mara lexi nga fika xi endleka i ku Ben Mayengani a nga n'wi nyikanga attention at all. Zameni Jeepy Khatapila ku humesa beef to hlaya, hamba nga humesi mapapila ya mune ke naku a humesi mapapila ya nharhu ku beef a nga ri ku hlamuriweni. Ben Mayengani za xi n'wi hlamurile n'wi hlamula ka ti-beef ta xona. So u yo swi vona na yena ku kahle kahle ku ti wastereni ka nkarhi hi ku busy no attack a ri yexe. Swa vava ku va mi attack munhu ya a nga ku nyika attention kahle kahle. So leswi nga endleka Jeepy Khatapila yo vhela nyamarisa sweswo se busy ni ta tipolotiki tanihileswi mi nga ta vona ka my recent videos. Tani kha ni vekela na ti-link laha hansi. Hayi a ri loko ri amukeza subscribe ta ku mina mi klika subscribe. We mundzuku a ni la ku lwa na munhu, mundzuku lo ni fika la loko va ku pfulila poswini ni teki mali ya mehe. Munhu a ta hela teka hi ko se holile fambile mara hi tlele la a ni la ku twa switori mundzuku hi bava ramaphosi ba he hinkwenu. I vutlhari bya yini vutsotsi bya yini musi mundzuku musi ni nga mi ba ni mi luma hi matinyo komba ni la poswini va vona fana swa ku hi hlupheka njhani, a ku na mintirho.